ndona muciarito muri andu 13 haha na nie ndie ndaigua riria kwanyu kwana korona gathina muruite haro mukaruta kwanyu mukarehe ha mitarato buroti ati muoka kuruira guku buroti mwita family kwagia gathina mucokaga githaku-ini kia mamu wanyu mukaruira ku githaku-ini mukaiguithania niguo karungo. Ona ithue Mount Kenya turi a nyumba emwe na tuciaritwo turi nyumba iyo ya Mount Kenya na gutire hende tungitikiria haro citu tucirutage nyumba githaku gitu kia Mount Kenya tutwarage na guku bara tukarugama ngari iguru tukanirira tukaruma Rigathi wa Gachagua ne twarega inyo ne mwarega gutire hende tungituika ati wira witu tatongoria turi andu agithaku kimwe tutingeikara thi tucire na tuiguithanie na haro cia andu me family imwe itiagaga onawe kuri uciaritwo mutiagaga tuharo no tutingituika turi thiaga kurugama ngari iguru tukaruma ciana citu iria ciumite guku kirima tukanjiriria na Uhuru wa Kenyatta twarikia na Uhuru wa Kenyatta tukoerera wa Matangi twarikia wa Matangi tukoerera Gathoni wa Mucaba mathe ya Githunguri twarikia na wa Githunguri tugathi kwi Rigathi wa Gachagua. Tumekataa, nyinyi mumekataa. Tareke nyona ni mwetekera twarie kindu kimwe. Very good, very good, very good, very nike mutararikia njugaga very ni murona gakobia ria kareka very akereguo. Rigathi wa Gachagua niwe tutumite kuria thirikari nene athie aroerere maundu maria makonie kirima. Ukweli ama si ukweli? Twahatererio bia cia kahwa taru ni turatunyirwo bilioni hakwe 2 cia Cherry Fund. Twatunywo bia Rigathi wa Gachagua ni wagirwo ni guthi gututetera na ithu tukamunyitirira. Lakini maneno ya kwenda kutangaza huko nje kuita mtoto wetu majina, kiongozi yoyote ambaye anafanya hivyo turakuonera 18 mayangai na dinahita tondu bathe haku andu aitu nindiradia uri utagireire tareke ndimuria kaundu kule ambayo Senator Cheruiyot ametoka na Madago ametoka. Kuna viongozi wengine walikuwa huko kama Uhuru Kenyatta, kuna Gideon Moi, kuna yule Ruto wa maendeleo ile mashinani, Mheshimiwa Ruto. Ushawahi sikia siku moja Cheruiyot amesimama kwa gari akatukana Gideon Moi? Acha tuongee ukweli. Na ni nini sisi hapa?